د کومارا ترکیه د 84 سال بریان هم د نوبر سالین 1937 و 38 دم قتل عام درسیمی پیکات. دوی قتل عامی دا سرکشی تفگر کردیوی هیامی سید رضای 74 سالیم کریوی 14 سالی و 5 سرکرده اندنین حرکت کرد هاتن دار بکرن. جبروی چندی لانقره پایتخت ترکیه جالی نونرین سازین جواکی علویان وم پیری درسی مثل ایت رضا و حوالین وی ده 84 سال وگر دار وکرنا خودم بچالکی که هاتن بیرانین. ده بیرانین ده جبو سید رضا حوالین وی و به هزاران قربانین قتل عام درسیمیم موم هاتن پیخستن. لیکولینر و دیروکناسی کرد محمد بایرک کل سر درسیم بده هم پرتوکولی کولین کرنم ده بیرانین ده راگهاند که درسیم یک جیجاناسی ده هری مزنیا کمار ترکیه و گوری لیکولین ویل درسیمی 50,000 کس هاتنه قتل کرن. Dersime bare hazırlığa hakkirin, amade kirin. Paşa le haftiyo sivi haştiyon jenosit çekirin le ser dersime. Tahminime nezike 50,000 kes kuştun. Hele dersime. Yani ev jenoside. Politikayı bare eleştirideki rahnedeki ama düsü bakayı aynı politikayı berdevamdaki. هفسروکی کماله علویان دموکراتیک شاخ انقره مصطفی کارابوداک جدا زانین کو او 84 سالن جالی دولتی و لیبورنک نهاتیه خواستن. اونها جی بشابتاندنا دارستانان بچیکنا بنداو و بهنجتین اپراسیونان دخوازن دیروگ و دورین درسیمیین قدیم جهولی راکن. 84 yıldır değişen hiçbir şey yoktur. Ev 84 salın tiştek neguheriye. Herçi xas dem bidem devleti gotu be lazım liborin ji geli dersimi bixwastin jî mixabin heta niha tu gav nehatin avêtin. Bi dehan salin em daxwaz dikin ku cihê gora Seyid Reza û hevalên wî bêne eşkere kirin. Lê ev daxwaza me hêjî nehatiye bicih kirin. 84 sal berê bi qetliyamê xwastin dîroka Dêrsimê ji holê rakin. Niha jî bi bendav, şewatên daristanan û operasyonan dixwazin Dêrsimê û giringiya wê ya bo Elewiyan ji holê rakin. سید رضا بریا کوبی داربکرین دبیجا رایترین کمار ترکی لهمبر درف دک و دولابین و از بسر نکتم اف جبو من دردم لی از لهمبری و سرینات تیوینم بلا اف جبوه ببدرد و دمجدار سال 1937 دم لخار پیتابا کوری کردستانیم لگل کوری خو و پنجری حوالین خو تی داربکرین و جه گورستانین اف کسین هاتنا داربکرین جی هیچ نهاتیه اشکره کرن ورال erişmiş. Kürdistan 24 Ankara